Thokozani bogogo nomkhulu igama uVusi Mabunda umhlabe. UMabunda umuhle kacela umuntu ubheka bonke abamcela igojana lamanzi uVusimuzi ovusa imizi yamanye amadoda. Namhlanje uzovusa wakho umuzi. Bogogo nomkhulu bengifuna nje sidlulise nje lokhu okulula. Yazi kukhona abantu ekumele bageze. So namhlanje sikhuluma ngokugeza. Sikhuluma ngokugeza ukuthi umuntu onjani emele ageze. Kukhona abantu kumele bageze without ukuhlola, without any preparation, without anything nje. Umuntu kumele ahambe nje yena azibhukhe nje vele kumthandazi enyangeni noma kuphi nethi ukuthi ayogeza. Makube yena vele uyazazi ukuthi uyilento engizoyisho namhlanje kuyomela ukuthi azigeze. Ngikhuluma ngephoyisa namhlanje. Ngikhuluma ngonesi, ngikhuluma ngodoctor. Ngikhuluma ngeprison warder, umuntu ogada iboshwa abantu abavalelwe emajele. Ngikhuluma ngomuntu osebenza emotuary. Motuary. Osebenza emotuary. Silungu madoda. Osebenza emotuary. So manje ke labo bantu labo maningathi niyabheka kukhona abanye mhlambe engibavalela ngaphandle. Angibavaleli ngoba nawo ngibavalela ngoba nawo mhlambe amagama abangaka wabizi, kodwa if bona bayazazi ukuthi basebenza kule field le engizobe ngiyishilo, abantu vele ebekumele ngabe vele bayahamba bayogeza. Number 1, wayemele labantu bahambe bayogeza ukuthi labantu basebenza ngabantu. Abantu abasebenza ngabantu ku environment engathi ibucayi. So uyabona uma uyiphoyisa umsebenzi wakho wokubamba igebengu, ukubamba ukuvalela abantu abagangile nabangaganganga, ukuvalela abantu ejele. So usebenza ngabantu wena. So uma usebenza ngabantu usebenza ngama-emotions wabantu, usebenza ngabantu aba-different abangafani. So uyazibamba lezo igebengu lezo, whether isigebengu sikwenzile lokho wena othi sikwenzile noma mhlawumbe abantu abathi sikwenzile noma asikwenzanga. Okusalayo kukhona lezi ifungo namagama azoza emva kwakho njengomuntu. Khumbula, yebo umsebenzi wakho ukuthi wena ugcoka i-uniform uhambe uye emsebenzini uyoyenza umsebenzi wakho ube on duty, wenze umsebenzi wakho vele obizelwe wona eSouth Africa. Manje ke into engisho ukuthi mina kunabantu abazokhala ngawe, noma bange bakhale kuwe direct or bakhale ngawe direct, but bazokhala ngawe. Kunamagama abakhona, kuba khona iviko eziba khona, kuba khona mhlambe lana senivikisana khona ngeibhamu, kuba khona obadubulayo wena. Wena sengikhuluma nawe wena phoyisa, kuba khona obadubulayo. So uma ubadubula ukhipha igazi emntwini, uyamlimaza umuntu. Yebo usemsebenzi kodwa uyamlimaza umuntu, uyamthatha umuntu umbophe. So lokho kuhlangana nokuthi wenza into umuntu eyena angafisi ukuthi ngathi wena ungayenza kuye. So angikhulumi ukuthi mhlambe ukwenzile noma akakwenzanga noma vele uyakudeserve ini, but sengikhuluma ngawe wena phoyisa ukuthi kuyomela ukuthi uzame ukuthi nawe usondele ebantwini abagezayo, ebantwini abakwazi ukugeza, ebantwini abakwazi ukuthi bakwenzela amanzi, ebantwini abakwazi ukuthi bakunikeze nje something. Yayizwa lento. So lento lena abantu lishuthi kuba nemimoya ebakhona. Kwesinye isikhathi mhlawumbe inethi nedubulana nawe ukhona lapho kuleyo scene leyo, kwesinye isikhathi awukho kuleyo scene leyo mhlawumbe yokudubulana, but sofika after uthola nangomuntu osekade indibelela phansi akasekho emhlabeni. Le mimoya le iyakubamba ngoba ngiyazi ukuthi ungumuntu nawe, inhliziyo yakho vele iyathinteka kancane la ethinteka khona ngokulimala komuntu. So kubalekile ukuthi nawe uzigeze physically. Angazi ukuthi mhlambe mhlambe nahamba ama-therapist or labantu ekhulunywa nabo mhlambe ngeke angazi lapho, kodwa mina ngithi as much as ungahamba labo bantu labo, kubalekile ukuthi uhambe abantu besintu abazoyizama ukuthi bakucleanse, ukuthi uhlale ufresh, uhlale uthandeka, ungabi nalezi ayithunzi zalabantu abahlala bakhala njalo wena uma bafaka ama handcuffs, njalo wena moshaya iskiya lapha, uyayibona njalo.
izinto ezinjalo. Futhi lento ifana kakhulu nalomuntu osithi i-prison warder, ngoba wena prison warder uyilo muntu ukuthi uhleli nabantu, ushuthi omunye umuntu uthi kukwamnyama ndawo, omunye uthi kusebumnyameni, uyabona. So lapho wena ulapho ugada abantu abangafuni ukuba lapho, and kunegazi elichithekayo, kunemphefumulo ephumayo lapho wena umuntu ugulile. So kuba nemphefumulo ephumayo lapho. So nawe ulapho, kubalulekile ukuthi nawe wena uyi-prison warder, wena ugada iziboshwa, ungene nawe kule bhavu ekumele kungenwe kulo, ngoba nawe lesithunzi salaphaya, wonke umuntu emakumele aye laphaya ephoyisa, makumele lethe umuntu iphoyisa, umuntu udabula iphoyisa limbambe, abambe ngapha nangapha, umuntu adabula aphuma abaleke. So kangakanani umuntu masebambambile bamletha lapho kuwe ukuthi nama womgadi, lo muntu akafuni ukuthi abe lapho. So uma angafuni ukuthi abe lapho, kunobumnyama obukhona khona lapho, kunobuhlungu obukhona lapho, ngoba akekho umuntu ofuna ukuya lapho. So kunezizathu ezenza ukuthi abantu bangafuni ukuza kuleyo ndawo leyo wena osebenzela kuyo. Kunezizathu engingazazi mina, kodwa wena uyazazi. Kodwa lezo zizathu lezo yizo izizathu ezenza ukuthi nawe kusasa mawuhamba lapha endleleni ube nalesa sithunzi lesiyana esingekho right. Uzoba naleso sithunzi, uzobona ngathi ilesithunzi lesokuthi abantu mhlawumbe bayabona ukuthi uyayibona usiqumama or sisters ozibhekile alright, ongangeniki sisters, uyayibona into enjalo. Kanti no, akusinjalo. Wena uyinale sithunzi lesi somuntu osebenza nabantu abangekho right, ngoba labantu labo obagadayo kufana nokuthi usebenza nabo, ngoba usebenzisana nabo, udinga i-cooperation yabo, udinga lokho okudingayo kubo ukuze mhlambe umsebenzi wakho ube lula. So kusho ukuthi labantu usebenza nabo, then kubalulekile ukuthi ugeze, ngoba leso sithunzi leso phuma naso lapha kamnyama ndawo oya naso ngaphandle asiphelele indawo, sihamba nawo la uya khona. Kwesinye isikhathi lento leyo izokubangela ama-divorce, ikubangela ukuthi wena ungahlonipheki, ikubangela ukuthi abantwana bakusabe, ikubangela ukuthi nje izinto zakho vele isengahambi right. Same applies nabantu abasebenza esibhedlela. Ngikhuluma ngamanesi, ngikhuluma ngamadoktors, ngikhuluma ngama-assistants wasesibhedlela. Umuntu ungena angenile, even nabantu laba bosizo lokuqala nabo bayangena kule ndaba yokugezwa without any appointment or anything. Nje kumele umuntu athi good, cela ungigeza, yizo lento uyageza. Ngani? Ngoba nawe mawulapho kukhona imphefumulo ephumayo phezu kwakho, kukhona abantu abathathayo from kuleyo mbhedo loyo, abasukayo bahambe baye endaweni yabo yokugcina. Kukhona imimoya ephuma khona lapho esibhedlela la unisebenzela khona. Nithi nise-surgery kuphume umoya, nithi uyosiza umuntu laphayana kuphume umoya, and ukuthi makuphuma nanoma kungaphuma umoya, kodwa lo muntu olaphayana uzwa ubuhlungu. Kubuhlungu ukulala embhedeni wasesibhedlela, ngoba awulele laphayana ungenayo i-choice. So wonke umuntu olaphayana akafisi nayo ukuba laphayana esibhedlela, ngoba uzwa ubuhlungu emzimbeni. Nawe uya-affecteka emotional somehow, but still uya-affecteka physically, ngoba kunemimoya engalandwa laphayana. Eminye imimoya iphuma nawe, ihambe nawe ekhaya kini la wena uyakhona, ugcine ebusuku sowungasalali wena, uphupha umuntu okanje, noma mhlambe uyathi ubona isipoko, ngoba lento le ihamba nawe, le mimoya ihamba nawe. And futhi kakhulukazi mawungabe umuntu vele wena o-connected, like umuntu o-connected like spiritually, kubalulekile ukuthi ukwenze lokho, whether uyiphoyisa or uyinesi or prison warder or yini, kubalulekile ukuthi ukwenze. Same applies nabantu basemotuary, vele nidila ngabo ngemimoya engasekho. Abantu bayageza mabashonelwe, so nawe kumele ugeze njalo, ugeze, wenze sure ukuthi uyageza nanoma ngabe kuthiwani, ngoba kunemimoya. Umuntu oza laphayana uza azokhala, wonke umuntu oza la wena usebenza khona uza ngesidumbu, akezi ngesihle nje ukuthi ngizile ngizobheka umfowethu nje kuphela. Uzobheka umfowabo, udoda wakho, ugogo wakhe, umamakhe, ubaba nobabakhe, uzombheka nje vele kubuhlungu. Bakafika laphana vele mocela umbonisa lo mzimba lo uyakhala, kunenyembezi ezikhona. Kwesinye isikhathi ke uma uweak wena
lento le izokumbatha nawe, lezo izinyembezi lezo zizokumbatha le mimoya lena. Umuntu makakuthandile vele lapho wena umphatha kahle, uyamkhulumisa, Mr. Zvanman or Sir what, uyamwasha, uyamgeza, umenzani. Futhi nje le yakho ayikhulunywa wena muntu osebenza emoshwari, ngoba vele uthinta abantu abangasekho, imimoya esengasekho ezweni, ayikho le mimoya le. Vele kubalulekile ukuthi ugeze. Nanoma ngaba prison ward, ube udoctor ube usebenza ngemimoya yabantu ehlukumezekile, abantu abahlukumezekile emoyeni, abaphilayo nabangasekho, kodwa kunokuhlukumezeka phakathi. Kubalulekile ukuthi lezi zinto lezi onazo lapho umsebenzi wakho ungahambi nomsebenzi ekhaya. Shiya umsebenzi emsebenzini bese wena uyahamba uya ekhaya. Lapho ngikhuluma ngendaba espiritual. If wena uyazazi ukuthi wena awubhiliveli entweni lezi zesintu, zabathandazi, zenyanga, zamabholofiti, zanzani, hamba uye enkonzweni. Ufike enkonzweni yakho, uye kumfundisi wakho, umtshela ukuthi akuphe amanzi or akwenzela amanzi or akuthandazele, kuphume le mimoya le, ngoba le mimoya lena iya-traumatize. Kwesinye isikhathi uzothola ukuthi le mimoya le ugcina wena ungasakwazi ukuthi uhlalisane nabantu kahle. Kuba nale spirit lesi esifika kuwe bese siyakumbatha, le mimoya le ikumbathe, engakucinisa amahlombe, ikwehlisa, ikudrag down, every plan othi uyayenza ingenzeki. Mawuthi uzama umshado wakho uyabhidlika, mawucela uthi uthola abantwana bakho uyabona nje noma ungaba umntwana nje naye vele uphenduke enye into eyisiyoyo, ngoba kukhona emimoya ehamba nawe, enawe oyimbathayo wena. Uzothi mawuhamba uyohlola umuntu, before azokuhlolela akutshela athi wena unesichitho, akutshela athi wena udediswe isilwane, akutshela athi wena uhamba nesilwane, akutshela athi wena kuphehlelwa amanzi amnyama ekhaya, ngoba umsebenzi wakho iwona nawo okwenza ukuthi le mpilo oyiphilayo namhlanje ibe ngale ndlela le. So if uyazazi ukuthi wena uyakwenza lokho, siyabonga kakhulu, uyazisave futhi usave nomshado wakho, usave nabantwana, usave umndeni wakho. Siyabonga kakhulu. Igama Vusi Mabunda, umhlaba uMabunda omuhle ongacali umuntu, ubabheka bonke abamcalayo. Mina ngiyanithanda nonke emakhaya. Please, thank you for subscribing. Wena if you yazi ukuthi awukaka subscribe, please subscribe, please like, please comment, please say anything, but usho into ezokwakha ukuthi nanoma umunye umuntu ayifunda, then if awunandaba nami it's fine, but if omunye umuntu uyayifunda lento lena akube yinto naye ezomakha kusasa. Ngiyabonga kakhulu, ngiyanithanda nonke emakhaya. Thokozani.